Welcome to the other TV, another episode of Still Namtaram. Another day, another dollar, another hot one. Kumbula-ke bafethu ukuthi oseyishayela kayo kanti soyosila kayidli. Oseyidlile. Udle icala. Yazi bethu unekumele kwazi ukuthi ungizwa wasitshela ukuthi asohlupha. Wathi umacingwane asohlupha but mase sikhuluma iqiniso asihlupha. Siyalungisa. Thina mawubheda sikufaka emgqeni. Siyasiza la kumele sisize khona. Into esenzayo nje ukufaka isandla. Kahle. Isithini stories namhlanje kwenze njani? Sathi ufake isandla sesiyayidodisa ke sifake isandla. Sathi ufake isandla ukumbuza lempi yo taxi driver nama Uber. Uphephethe wesifazana ngapheceleni. Wasiswa ufake isandla. Kodwa ufake isandla phezulu usibone phela. Ugcwale ngathi manje. Hayi wathi intombi yakhe. Wathi intombi yakhe. Wathi intombi yakhe. Wathi ufake isandla sibone. Awugcwale ngathi ufake. Wasandla phezulu sibone intombi yakhe ngempela. No, akuna stress bafethu akunankinga njengoba nazi ukuthi Stina lesi siphethe ama couple awu2 amahle bayathandana yonke into right ba happy kakhulu kodwa ke manje khona inkinga eyodwa ekhona abafuna ukusizwa ngayo ka ex boyfriend ungizwe ngathi kwi-email ngathi kuthiwa kulomngane phakathi kule kuthiwa ngathi kulomngane phakathi umjida lamajida lawo ayiwanda ukuthi izokwenza bazoyiqoqa ne ukuthi bazana kanjani kwenzakalani zithini asibe upholo nithi after the break so besasamukela ke ama couple awu2 esichazela ukuthi basukaphi babonana kanjani and bayimisele ngani bafuna kwenzakaleni. Take us to the break my brother. Sanibonani. Amba kanjani bafisa ekrand? Siyaphila njani? Cha ezinganibuka kasihloniphekile nje. Too much. Nekrand. Yes. Bafethu ngiyazi ukuthi ngoba nila ne couple nathandana but besingacela nje ukwazi ukuthi nazana kanjani nahlangana kanjani uthando lweni lusukaphi libhekephi kwenzakalani my brother before ngibuza lokho nje ngaqala mhlawumbe ngazi amagama wenu nokuthi ubani uboyapi. Okay mina ngikatlego ngisuka wala eJoburg. Okay. Yeah. Sure. My sister. Unoxolo ubuya la Maboneng. Unoxolo la Maboneng. Okay. No ukuhlangana kwenu nina how long nindawonye? Yena kunesikhathi nje ngimazi kodwa sihlangane kuze sibe bowu2 sina 1 year manje. Ukuthi nibe ku relationship na 1 year and kodwa ukumazi kade ubunesikhathi umazi. Usomazi. Angizwa? Ngithi so umazi before nibe ku relationship. Yeah bese bengimazi vele before. Okay. So ngitshele my brother ukuthi yinto oyithandayo ngaye mfethu le nalento leyenza ukuthi ngicine ngithandana umgoqo kube umuntu wakho yini leyachaza oyivele uyithanda nje ngaye namanje sekubambile ukuthi ngibe ndaweni ayena uma sister vele yabo ayena ngamthanda first day ngimbona yabo like first day like qala umbona angeke ngithi like first day kusho bekunamalanga ngimazi kodwa kube naleyo nto leyo ukuthi sike saphuma vele yabo sabangani sisonke nomjida wami yabo so usisi ngapha ayi ngazi nami bengidla into zami kodwa vele yena bengimthanda vele ngithandele vele kuye bengisaba okay qhubeka mfethu bengakwazi ukumtshela cause isimo vele kahlahle bengazi ukuthi vele umuntu outime yabo. Okay. So okay ngiyana so bekunzima ukumtshela my sister ukuthi inhle kuyamthanda because ngenxa ukuthi ubeka pusha na out yakho. So kwahamba kwaze kwafika lapho ukuthi ugcine kuze kufike la isibindi wasithatha ukuthi ugcine uzumtshela ke manje ukuthi ngiyakthanda ngoba nithandana nje manje. Okay isibindi siveli like bese clubbing like bese party kanjena yabo. Okay umchitambe angekho yabo clubbing and then umugeli ngimbonile nje naye wangibona okay sabulisana waba nabangani bakhe kanje so nihlangana vele noma benivele nizoya nizoya vele khona into bese into baqhawe nawe ukhona la bekuyi event inyana yabo event inyana so ngithema ngimbona naye wangibona okay ngambuza uba umjida wami umjida akekho yini yabo
so yena uzogroova nabantu baseKaslak so nami ngize namajita vela seKaslak sizo enjoy yeah into enjalo so yeah umugeli hey khona lento leyo ukuthi okay ngifikile kuye ngazokhuluma naye thema ngikhuluma naye vele ngabona ukuthi okay yeah naye uone vele kule ndaba yethu leyo ukuthi okay yabo sakhuluma so yabona amehlo like ne contact connection leyo lo connection yabo so uqonjaba ukukhatha nje hayi ngiyakhatha my sister vele bekukhona vele into yovele la uyibhekile ku my brother noma kwenzeke sekwenzeka nje hayi beyikhona vele beyikhona yeah so wena mayikhona le connection lena kwamcabanga lo muntu umngani wakhe ukuthi okay khona lo umngani wakhe othandana kanjani lo mhlawumbe lo uzothi mhlawumbe bazovele kujikele lo uthi uyabheda wayefuna lento umngani wakhe ibingekho engqondweni lonto kodwa bengimfuna kwi moment we were living in the moment yeah yini wayithanda ngaye akusumuntu wamadayisi umuntu wakho umuntu wamadayisi inkinga lo munye yamadayisi uthanda amadayisi uthanda amadayisi yeah but then uyazi ukuthi inyoni zohlobo lodwa izinto ezandawonye okusho ukuthi into engenzayo uba uyayenza ngoba nje singoba njoba nabo beabangani futhi badlala amadayisi lona kawadlali nanokuthi wefuso wathandana naye yazi ukuthi udlala amadayisi so manje uma uthandana naye wazi ukuthi udlala amadayisi wawazi noma ungazi ngangazi so wathandana naye kunjalo yeah manje wasaxaka wawushusha hambe wabona ukuthi so mara umunye umbuzo enginawo man vele ngiunderstand and happy ne right ngifuna ukwazi usumjito ukuthi okay so umbuzo enginawo ngawo ukuthi na before uba for action lo ezengayo la before action lo wasumazini lo like babe maze after because ulungani introduce abanganini bakhe bonke then yila ubone ukuthi enhle nayi boyfriend yeah lento duyisho I think ensukwini 2 years back lo ukuthi yazi sorry ne into ade ngitshela yona a few days back besikhuluma ngasazi besikhuluma ngani ujoyina sometimes angazi mekuhlangana abangani thola ukuthi yeah beshisa ini and then lo munye wasi ngahlangana nabo ehamba nabangani bakhe yes bonke bephelele ngase ngithi mina yoba nenhlahla ke wena bathola abangani bakhe bephelele bonke ungenzi lezo sisi wakushuthi nethembana na uthembana yeah unethembana na leyo ukuthi nabafu yabona uma ufike mhlawumbe let's say uzoshela nami yabo and then umthola hamba nabangani bakhe bonke skip sakhe sonke siphelele so uyakhona ukubona ukuthi nango umuhle kubadlula bonke naye ngimthandayo yena ngimshele eqala yabo uthatha umshele eqala bese mhlawumbe next week boom usuhlangana neskim sakhe usuyayisola ukuthi fuck ngiyenzani yazi naye nango umuntu omuhle same thing liyenzakalile ukuthi waqala wagijimela ubafu and then mase boom sehlangana nawe umngani kabafu useyabona ukuthi hawo nayi boyfriend yebo into kanjalo ngiyakuzwa eish so but wena Vusi ekugcini kosuku bafethu vele ngiyazi sosiza nina nize la kuthini ukuthi sinisize yabo ukuthi nikwazi ukudlulisa imessage nani but mina ngizovula nje ukunibuza ngithi ukuhluka kancane because iqiniso ngiyalithanda wena my brother bungafila kanjani mathiwa lento le yenzakala yenzeka kuwe yes eish akhona bengizofila bad kodwa eish nami ngibonile mana I choose wami ngathi ngamdeserve nomntana because deserve yeah when you am deserve when usuyazi ukuthi impintsha yakho I deserve abantu abanjani nabanjani like umugeli hleza akhalela kimi yabo like ukuthi amchita kamuphi isikhathi uhlala semadayisini yabo afoni yabo amuphi isikhathi kahle yeah so like mina ngizibonele nje ukuthi hayi yabo nje usisemuhle kanje uzibambela yeah it's hayi wathi because mina ngazi ukuthi kuzomphatha kahle yabo so kahlale nje ushaye i-outside Christina le yeah he did ushaye Christina yeah 100 I know iqiniso la siyazi ukuthi linzima kodwa umshaye Christina umvuthelile ngempela futhi
Yeah. So ngitshela ukuthi ke mfethu kule stage enikuso noma amazi. Senina how long manje? 1 year. Sina 1 year. 1 year. Kule stage esikuso enikuso noma amazi. Obviously kade awamazi. And then sena 1 year nindawo yasenazana ngalendlela sekuthi senazana ninqumo empedeni. So ikhona any plan onayo o mhlawumbe I future yini ngithandana ukuthi ngithandana okwamanje nizobona ukuthi kuzokwenzakalani or vele wona sewuplanile ukuthi even uthi ubambi lotho manje ngavela umlobo we straight or mhlawumbe uzobona nje uhamba kwesikhathi manje kusapho ukuthi okay sibhekile kwenzakalani. Ay khona manje ngisho kuningi yabo noma mase ay ya sobona kuya kwesikhathi because asikoside isikhathi sonke kodwa you're just living in the moment. Yeah, we're just living in the moment. Sobona nje ukuthi impilo isiphathele phambili. Fair enough. Yeah. My sister ugrand ngoba uhappy Kakhulu. yini lo ayithanda ngaye. Okay, angazi bese kubuzela lo mbuzo but ngibona yabo uthule so ngifuna ukuzwa iside lakho ukuthanda na kwenu nanokuthi ngoba nibhalele iGeza TV ngifuna ukuthi sinisize ngani. Khulunywe noLungane. Ufuna ukukhulunywa noLungane? Yeah, atshelwe ukuthi sengimove on angahluphi angaphatheki kabi futhi mawukuthi ngithandane nomngane wakhe. Kulonyaka ngoba sekuphela unyaka nithandana anizange nacabanga ukumtshela nje uma early stages ukuthi niyasenathandana ngicabanga ukumthatha nimize nazo nimhlalise phansi nimtshela ukuthi hayi mfethu yazi sekwenzeka into kanje. Unenkani. Hayi unenkani. Umtshito nenkani uyamazi la umngane wakho nenkani. Amachita amadayisi yabona. Sekwamachita amadayisi ubekungane wakho. Kodwa phela vele webafu sikhombele vele ngoba eseshayisa vele. Basabangani namanje. Okusho ukuthi ubafo mina bathi ngiyabuse ready ukuthi noma yini ukuthi ubafo ngicela ukubuza mfethu. Sembiza umtshito amadayisi shutha i-friendship siphelile. Awuse ready ukuthi yaphela. I-friendship isiphelile noma isasekhona. I-friendship ya sasempinjama. Okay ngicela ukukubuza ngibuka kuyimpintshi yakho. Sorry ukuthi ngicela ukubuza since ubuthi ngisayimpintshi namanje. Wena ngenkathi umjida eflopa why ungamtshelanga for example uvusa kwesithi unomuntu wesimama athandana naye and then mega flopa bese mina ngingamtsheli why wena ungamtshelanga umngane wakho ukuthi yazi mfethu uyaflopa awuye kudlala amadayisi ufocus kule mama imama eligrand le uke wazama ukuhlala naye phansi wamtshela mhlawumbe into kanjani or umtshela ngoba ubumfuni uke wazama mhlawumbe ukuhlala nomngane wakho because i-friendship ngiyabelieve ukuthi mina nithi ngabangani niyatshelana izinto eqiniso ngoba lenjalo ukuthi libhlungu or limnandi lokho akubalekile but iqiniso egcini kosuku wena wakwazama ukumtshela ukuthi awutreat kahle umama. Yeah, eqinisweni umjida vele ngingakhuluma naye ukuthi ahambe sibheka lungisa indaba so lungisa 1 and 2 yabo. Yeah, kodwa umjida wami ngabona ukuthi akekho serious. Mina ngathi kwenzakala lento le nosisi ukuthi siqala ukubonana bese siba kulento lesikuyo njengamanje kwathandana. Sure. Angibone sesingekho isidingo sokuthi ngimtshele into engiyithathele. Awusibonanga isidingo sokuthi umtshele. Yeah, because nami ngizwe ibhlungu sis because ngibone ukuba fela ngathi udlala ngenhliziyo zakhe. Beningabangani for how long? From Esgele High School. From Esgele High School. Yeah. So njengamanje u expect ukuthi ubafo mayefika la accept ukuthi nina wena no ex girlfriend yakho Kwamele. So yilokho enikulindele. Manje ukuthi mhlawumbe nje aka accept mhlawumbe ake ngise akakulwisi mhlawumbe ulusugela mhlawumbe ufuna ukuthi nina niqhubeke ne relationship yenu uyancenga ukuthi hawu nje yamsungaze ngempela ukhethe intombazane kunathi kade saziwana from esikoleni uzothini wena ukho indaba yakhe uqhubeka nogelo re yena umjida yazi sesempinjami ne ene awugeli like sesinomnyaka vele sonke nje So choose ugeli. Yeah, okay, ngiphethe grand. Vusi. Ngoba sesingibona ngathi uthule kakhulu ne.
It's okay. It's okay. Yeah. Njaya into ezokwenzeka manje before siye break in. Sizohamba siye break in and then masibuya ubafo sizomdedela engene ngaphakathi and then bese uyamchazela ukuthi the reason umbizile ukusebela ngokufuna ukumchazela ukuthi intombi yakhe la ethandana naye okuyi ex njengamanje sokumuntu wakho bese siyeza ubafo ukuthi uphendula uthini nixoxa kanjani nimisa kanjani. Then emva kwalapho sibiza wena ke again and then nawe ungene cacisa indaba ukuthi kahle kahle imi kanjani ebhekephi. All right. Ni ready. Ready. Chris, take us to the break. Welcome back ke bafethu njengoba nazi ukuthi seniphathele uhlelo olusha nolumnandi istina. Bafethu sebechazile ikhaphulu ukuthi kwenzakalani ini. Nango ubafu. Sinomfowethu la. Bafethu. Uyaphila bhuti? Ngiyaphila. Hayi nathi siyaphila ngane ya mama. Siyakwamukela ku Duyaza TV. Umusa lona uvusi singakwamanqele sibonga. Singakwamanqele singobhuti. And then ke mfowethu besicela nje ukubuza ukuthi ngabe uyamazi nomfowethu ngapha side. Igama ubani ubafowethu? Igama lami ngulungile. Bane? Ulungile igama. Igama ulungile. Ubafo lona ngiyamazi achoose wami. Dala ngiphila nawo achoose lona. Bench yakhe. Bench yami le nami ngiyaqakeka ungabekwa yini ngapho achoose. Bebenzisela indaba ezimnandi. Yeah. Ukuthi ngabe izindaba ezimnandi. Yeah. Okay. Jam. So. Nango ubafu khona la uyakufakazela ukuthi yena uachoose from Vantuka. Yeah, yena impintsha from Eskela vele, yeah. From Eskela. Yeah, Eskela zasonke. And then umngani benu uyafuna ukuthi uqhubeke. Yeah, ngiyafuna ukuqhubeka njengoba benzeka njengamanje vele angisabangani nabo. No, ana stress la ngisho nawe nje into efisayo wena ukuthi sephambili but then kunendaba la uachoose wakho ayiphethe afuna ukwazisa yona nanokuthi unehope ukuthi uzoyamukela njengomngani libe grand niqhubeke niphile. Because mina ngabangani mina I believe ukuthi mina ngabangani mele ni through thick and thin. Yes. Yeah. Usengachaza nje bafu ukuthi ngoba la kwenzakalani ngoba nila no2. It's the same say. Long standard. Yeah, ngibhalele lana yabo. Ngibhalele lana lo ngene. Ithi kone angifuni le ndaba le uyizwe ngabantu yabo. Khona iflop engilichunile achoose. Yabo. Ibiza ngeflop. Ngiyamuzwa. Benga angifuni like ugcine soyizwa ngabantu kanje yabo. Ngifuna ukuthi uchazele njengomjida wami yabo ukuthi kwenzakalani. Bahlahle ngibhalele lana ukuthi bangisize yabo. Nawe singadahli friendship. Ngimkhumbula lo mntana lo noxolo. Ngiyamazi noxolo ngithola nawo noxolo. Ngithola naye manje ngothola naye. Bengithola nawo noxolo. Mara namanje nginayo inhliziyo yakhe understand. Some first time noxolo. Kochaza nje mfethu. Uyakhumbula ngenkathi angazi unoxolo kwakutshela ukuthi uke waye partyini. Ngiyakhumbula isikhathi ephatheni ngamshiya khona vele. Yeah. And then kwaba nalento le ukuthi semdiya khona ingenkathi ngihlala nawo ngitshela ukuthi nami ngiyada yakhumbula. Wena wazathi uya kuphi? Emadayisini. Ngiyakhumbula ngisemadayisini. Semday nalomntana lona vele bekanda bangani bakhe ngisho. Vele nami nginamajida wami kada ayiceleni ngisho. Okay, besiphuza since siphuza vele enjoya. Usho into yenzakele le ndawo le besikuyo bese bafuna ukuvala. Yabo. Bese bafuna ukuvala. Okay. Angibizi noxolo ne. Okay, ngaya kuye njengomuntu engimaziyo vele ngambuza ukuthi wena ukuphi. Yabo. Ngambuza ukuthi wena ukuphi. Wathi awukho uyazama ukufonela
uyazama ukuthinta ku WhatsApp yabo ifoni yakhe sezicimile so uceleni umngani wakhe ifoni kamngani wakhe icimile so bekuyimi umuntu i last option beyangayicela because mina yimi ngicavana nawo yabo ufuna amanzi ngane kamama ufuna amanzi okay all right yabo so bekuyimi last option ukuthi vela akhulume naye so okay sakufonela nami ngazama ngazingathenga airtime yabo ngazingathenga airtime so into enzakele lapha ya ukuthini unoqala ugcina sayadinga ini usizo kimi because ifoni yayivalekile iphelelwe ibhetri wena bonga sakhona wena bonga iphendula ifoni sizame ngamafoni ay3 azangaphendula phone WhatsApp awutholakala understand so noqala udinga usizo kimi what's okay since angenayo like umuntu ongam-escorta kuphi angijacaba ukuthi uploma le emaboningi and bekufere kusuka le emaboningi yabo so fethu okay kwami kuseduza ngisho kwami kuseduza vele nalabo esikhona so ngakuphathi kabi lento fethu wacela ugela ukuthi okay cela ukuthi ngimcuphise la kwami understand wethu ya ucelile ukuthi ngimcuphise kwami yabo so enye into ithi ngazi ngayibiya kanje okay ngane mama yabona masuthi you don't know how to put this no ku right because ubafuna uyabona ngathi uyahluleka uyibeka lento le inzima ya but ngiya understand vusi ngoba ya friendship no ngizozama ukufila in let me try and feel you in ukuthi kwenzakalani my brother kahle kahle umjito ngoba lokho esilanda kanjena istory ya usilanda kahle but ngiyabona ukuthi manje siya ngokusinda yabo siya ngokusinda siya deep the more siya deep siyamsinda so umfowethu lana mfowethu wena kwenzakala ukuthi ebe nama feelings for uNoxolo i-ex yakho okusho ukuthi ngale yalanga ngase ngoba ethi wami escort bagcina bephelela kwakhe balala na babe ndawonye achoose hayi wachoose basathandana namanje hayi wachoose manje vele wona yenza kanjani into ekanje mfethu so uyini ukudeliver lapha endlini jo no I understand ungazolakala ngathi yazi I understand mfethu so yazi kwenzakalani wena noNoxolo angisathandana noXolo semove on and noXolo umove on nomngani wakho uthandana nomngani banonyaka so bethandana out yakho ngathini ukushaya ngestina kahle kahle othi noXolo bengisamthanda problem usamthanda yena shutha kasamthanda asazi because nga umove on nomngani wakho ayish because lapha ngabe mina ngithi iyazwakala mhlawumbe ukuthi umove on nomunye umuntu le umove on la duze nomngani wakho akuthi macala so the reason uba so the reason uba fela Chitaka into enzakele ukuthini mfethu angiyazi nawe ukuthi umuntu oyithekeni mfethu uyazi ukuthi if khona eroomini yakho kuba nalo friction akulaleki indoda yabo so mina ya jo ene nami bengidlile yabo kubo bonke jo mfethu okay sorry man ngicela ukubuza njalo phela umuntu ngicela ungakhohlwa ungakhohlwa ngicela ungakhohlwa ukumention ukuthi wena uthe before nabukana emehlweni na lo muntu wamthanda before kufike indaba yasemaboneni indaba yephasi yes kile lekudala mosiyaqala yebo dala uba uvezela bafune izinto ezishilo ne uzisho cela uyibeke ngoba zinjalo that's why ngisenga thina because zilikhodiwe lapha so uba uvezile la ukuthi kahle kahle vele ugel wamthanda letime ethandana nawe but then kwakuthi kwabanzima uku-expressa lokho because sathandana nawe achoose yabo until ugel kwenzeka ngelinye ilanga wafika lapha eklabhini ephathini leyo ungatholakala wena wagcina ubona yena lo and then weza kuye kwasho ukuthi ke hawu nawe mangibona ingane ekade wasengiyithanda isiza kimi uzofuna usizo ungekho wena yabona Lungistan enye into eyenzakele mfethu ukuthi nawe lengane le bonga igaya isikhathi mfethu and lo mntana lona mina kodwa bengimbhekelela iproblem cha uthi ubungamgaya isikhathi wena bongamgaya isikhathi and manje noXolo ne
uNoxolo mfethu beyahliza angitshela ngawo yabo and nami bengibhekisela esayidini ukuthi mfethu pheka lo mntana lona mfethu uyakhala ngawo so futhi ke bekumele ngingaphandi ke because bekumele ngimbheja ngini shibe kumele ngingaphandi asingasho ukuthi nje mina ngisho ukuthina ngikhulumela futhi besiphanda amanye amajita mhlawumbe indlela edupenda ngayo ayithandi leya madisi singayibeka and yakuthami yakuveza la ukuthi yake yazama ukukhuluma nawe angazi ukuyiqiniso lokho wakwazi ukukhuluma nawe ukuthi ugirlfriend wakho akazi wayichaza le ndawo angikatshela kudala bayiqala le ima ukhumbula kangakanani ukuthola ngoxolo ngikade station mawo besonke lapha kangakanani uJolani noxolo kuqala ngamanye ngaba kanti naqala lapha niqale nini ukujolana noxolo mfethu sithe ngenzele ezinye izitayile engaziqondisisi noxolo nje kwenze kanjani wane ikade Shuze yabona into kade yenze kungazi kodwa so that's why bebhalele thina namhlanje ufuna ukuthi ubafu uwazi and then ufuna ukuthi isifiso sakho ukuthi uaccept and then ubungani bebungapheli kodwa wazi ukuthi manje ithiwani into moyikanje ke mfethu yilo nto nje ifuna ukuyikhuluma koyichaze mfethu khuluma jo yini manje shona ukuthi into efisa ukuthi yenzeke phakathi kwenje manje ukuthi senza kanjani into moyikanje mfethu mfethu mina ngisafisa ukuthi umngane bethu ne uqhubeke jo qhubeka kanjani ungidlele mfethu qhubeka kanjani ungidlele koyichaze le ndaba le qhubeka kanjani ungidlele kunoxolo yazi ngizothandela and then manje nami igcine sengizosubuhlungu lento ukuthi awumgaya isikhathi nani and mfethu uyazi ukuthi ugele mfethu ukhalele ehlombeni lomunye umjida mfethu ukuthi gcine kwenzakalani kune question engifuna ukuyibuza my brother ngala side lami my king ngicela ukubuza wena ukuthi wena ubumthanda yini noxolo and ubuyimisele ngani noxolo bumthanda noxolo umthanda like serious ukuthanda noxolo bengimthanda bumthanda because uyazi naye zikhona ezinye izinto engimini nokumnikeza zona noxolo understand mara ukuthi angenze kanje angazi ngenze kanjani yazi so athi ngibuze lo mbuzo mina after lo buzo ubaba ukuthi angisho ukuthini ngiyabuza nje ukuthi phakathi konoxolo no-Achozi wakho ubani ngathi ubumfrostyle nakho kufanele ngiunderstand ukuthi lomunye intombazane lomunye out but endleleni uyazi ukuthi kunamarole angafani yabo lomunye wesifazane uyakunika whatever uyakunika yona lona uyakusiza mhlawumbe usempini mhlawumbe kwenzakalani yabo so ubani umuntu ongathiwa nje lesimo lesi ukudla nobani ubalekile nje manje babheda bonke temalekile bokumacala cause ngithole unoxolo obvious sengiphila nawo macala wami umjida wami lona yabo manje ngishaya emuva manje uyiweapon kahle la kimi weapon enzima kabi kusho ukuthi kusakuncane lo kahle kuningi esazokwenza ifunguyelana naye lo mjida lo and kumele ngimbambe hayi lokwazi umbamba la ufuna uzokhanda iphisi bese ukuthi hayi kanje dala phela bayigaya isikhathi lo mntana lona mfethu angithi bekahle lo mntana lona phela bekahliza khalela kimi jo so wena nje yami wena kahle uthandana lo mntana ngenxa ukuthi ubhuti bengamnika isikhathi obvious yabona uyibona as an opportunity ukuthi okay ngoba ubafe ngamnika isikhathi mina uthi ngene la ngizomgaya isikhathi lo mntana because nina amajita or thina amajita zamajita sinale tendency ukuthi intombazane ishelwa ngamanga so intombazane moyibuza ukuthi what's your type nje sengiyakhuluma in general kodwa iyalokhu nje nale situation le umjida because wena ubusuwazi information ngentombazane ukuthi kahle ayithandi ukuthi udlala amadayisi awuthandi ukuthi amnike isikhathi sakhe nani konke when uthatha advantage ngaleyo information leyo wayisebenzisa to your advantage ukuthi okay umngane wami akakwenzi lokho nami yazi ukuthi ngenzeni awuthi ngigadle nginamanga because lento inature yamajita ke leyo because we all know amajita yazi ukuthi umuntu esingamufunani so uma umshela wena vele ushele usuyazi ukuthi hayi akawathanda amadayisi yes awuthanda idlala amadayisi exactly okay mina shimele ngawadlala amadayisi akamniki ini isikhathi akamfuneli so mina ngizokwenzani ngizomnika isikhathi nginamanga ukuthi usebenzise opportunity leyo oyitholile asisho ukuthi impetho basibuza lembuzo ukuthi against wena we just because lana ngithi ngabangani wesifazane so asikho against wena but sizama ukuthi sifuna ukunderstand kahle silungisile situation ngasho ukuthi opportunity because nami like bengisanda
kuhlukana nomunye ugeli yabo bekusanda kuhlukana nomunye ugeli eneni kwaba yilento le ukuthini uNoxolo uhlezi akhalela kimi so bekhona naleyo nto le vele noNoxolo like vele ngiyambona ukuthi hayi ufree mara nami kanje yabona uyakhuluma sinini usabanga uyamlalela nawe ne ngiyamlalela cabanga ugela yamningi isikhathi sokumlalela ne cabanga ugela kutshela ukuthi asike sizikhiphe yabona ukuthi basizikhipha phela kusho ukuthi ugazi akamuphi isikhathi sengitshela ugeli ke ukuthi sizikhiphe yabo manje wena uvela wabona ukuthi uthatha advantage nje kanjalo nje mfethu I choose I choose into enzakele ukuthi I choose ho esha ngibona ngiadvantage kodwa jo 1 year iye yonke jo mfethu hayi ikuphatha kanjani yo izwe yami ibhlungu esha yo so njengomuntu uthini uyayiaccepta lento ukuthi ugeli wakho umuve on choose yakho yabanika ibusiso ngikhona nokulala ngikhona nokulala lento ayenzile angikholelwa lento leyenzile khabe ngimbona noNoxolo ukuthi izitayela zakhe ngoku no ukhona uNoxolo ne sizombiza ngene and then mhlawumbe ikhuluma story sakhe nawe esho ukuthi hayi umuve on kanje ngoba mhlawumbe yabo unikisa ayikhulume le ndaba yale yena wena mfethu into enyanyisayo lana ngiyanyiswa ukuthi umjida ubetray umjida wakho noma ubetray uNoxolo shuthi umjida wami because ugeli bekayocela ini usizo but nogela akazange akwazi ukutshela ukuthi inanga umjida wakho esengizama la ngoba ngenze ngisho ukuthi iflop yami ukuthi bengivale ifone uthe ungayivalanga ifone uthe wangayibambi ifone bungatholakala efonini wena sho njalo ngithi ngacela ukuthi nakhona bayangiropa labantu laba hey kazamile zama ngamafoni awu3 bafa zama ucele wazama ngefoni yakhe yacima wazama ngefoni kamngani wakhe yacima wabe sekabona kuyimi vele umuntu engamsiza ngoba ngazana nawe so wena wasubona ithuba lokuthi ke lale lethuba kade vele bengaboni ithuba ne bengithi ugeli vele bengithi ngiyamsiza ngoba ufika choose wami yabo bengithi ngiyamsiza because naye ungikhalele ngokuthini ukuthi udinga indawo yokulala so mina bengithi ngiyamsiza indawo yokuthi did you guys have sex that night Did you guys have sex? Did you guys get it? You guys did have sex that night. Yes. So so inja yakho vele ongayicabanga hayi bo yezwa kanjani into emfethu sangongicabanga nokungicabanga ndoda emfethu zekanjalo jo akanibizeni uNoxolo mana ichaze kahle le ndaba ubona ngathi uyichaza kahle yena hayi bo cela bafasithe uNoxolo hayi bo no ungacathanga Chris sicela ukuthi bemdedele ngene nimdedele uNoxolo lapha bafethu ayamfake ngapha impela hayi Noxolo alright yeah nangu u-ex-boyfriend bakho lositshele yena ukuthi usewu-ex-boyfriend alright angikho right ngalento engizwile la bathini hey ngeva bathi wena nomngane nami into enayenza ngalesi sikhathi ngangikudrop ephathini manje wayokwada cause it's because neminyaka Noxolo it's because neminyaka bengizothini ngive into ekanje mina bona indaba benginayo indaba mina because izinto bengizekwenzela zona Noxolo I understand ngitshela ukuthi uzoyenza lento yamba ukuthi wenzani ngiyambona 2 years yonke Noxolo wenzani kulo 2 years 2 years yonke Noxolo wenzani kulo 2 years bekaphanda njalo madayisi bengiphanda musi Noxolo bengisaphanda Noxolo okay it's fine usungaphakathi sicela ukuthi ke umtshele my brother ukuthi just ufakazela ubaba ukuthi why nilana ngizothini my brother yes
already ushukela wakho ukhuphukile. Hawu ushukela uzokwehla. Yeah, ushukela lokho kwakumele ukwazi mhla ekuthatha lo yolala kwakhe ukuthi ushukela wakhe yokhuphuka mhla wathola. Kumele ngabe kade waba ready for ukukhuphuka kwashukela wakhe. Akawehlise ke manje. Mele nje ama plan wakhona okwehlisa imali abakade waba nawo. Lungani sengithandana noKatlego and ngiyamthanda. Kahle kuyini lungani? Abangani. Ufuna ukuthi kwenzakale kanjani? Abayilungise bangaxabaniswa yimina. Sixabanisile mfethu sixabanisile already manje. Uthi usiza abayilungise bengabaxaba. Man, uhlekani sisi? Do you think this is a joke? It's not a joke. Listen mama ne. Okay. Yes, sina sonisiza ne. Sizonisiza because umsebenzi wethu ukuthi sithole isisambululo egcini kosuku. Yebo. But mina mfethu more than anything into engifisa ukuthi niyenze nina nobabili ukuxolisa number 1 kubhuti. Uyangibamba. As much as vele nizoqhubeka nithandana but I need you guys to apologize because into eniyenzile I wrong. Uyangibamba vele I wrong. But ngeke siyeke case just because ni wrong. No. Into esifuna emele ni prioritize kakhulu ukuxolisa kulomjida because uhatekile and ubetray obani ugirlfriend nomngani wakhe. Cabanga ukuthi inhliziyo iphuke how many pieces lapha. Yabo. So mina bafethu bengifisa ukuthi nixolise as much as nizoqhubana nothando lweni because ngeke sinivile. No, but vele kodwa wemosa ngithi vele the reason bela yikho ngithi kuzoxolisa bekutshela umjidi ukuthi now siyaxolisa senze kanje we are moving on sicela ukuthi uaccept or if I accept for or mawusi kanjani or but kodwa nginombuzo kubafu ukuthi vele bengilinde ukuthi ngibuze lo mbuzo sibephelele ibuthi kanje sebe kanje bafu nombuzo othini njengoba unoxolo ekwazile ungangizwa unoxolo njengoba unoxolo ekwazile ukuthi emove on nawe elale nawe same day niphuma lapha umsiza wena yebo ekwazile ukwenza lokho wazi ukuthi girlfriend ka choose wakho yes uzoqhubeka yini wena umthembe unoxolo ukuthi angeke yini ephinde akwenze lokho kubelule kwenze komunye umuntu ukuthi ashaye wena manje lento ayizuselo ebeyizuse wena kudla uzomthemba wona lo njengoba ufuna ukumuva on noxolo yeye uachoose wakho engisho ukuthi uachoose wakho bengakulwela noma ikuphi noma yini noma kanjani lo uzomthemba yini njengoba ubazi abantu besifazane angangizwa kabi njengoba ubazi abantu besifazane uzomthemba yini ukuthi lento ayenze ku-achoose angeke yena aphinde ayenze kuwe esedlulele omunye umuntu anzima lo mbuzo ne unzima ne wena ufuna kuthemba asibuze wena ufuna kuthemba wena after kwenzeka lento le angakuthemba ngeke uyenze lento le Mengiphathe kahle. Mengiphathe kahle uyahamba Okay. Futhi mina noxolo bengiphathe kanjani kanti mina noxolo? Ngiphethe kabi. Kanjani noxolo kanjani? Chaza ntombazana kanjani? Abangani. Obvious abangani mele bathole isikhathi sami nje ngoba naye bakasithola isikhathi sami ngiyaxakeka menza kanje. Ngiyaxakeka menza kanje noxolo. Yesinto kuyehle. Wena yikho lento yenzayo mfethu. No achoose wami pho. So nje mtshela khona nje abafuna i-advice ufuna igaya wachoose wakho mhlawumbe ngonoxolo mhlawumbe or something mhlawumbe ngento abayenzayo mhlawumbe konke ufuna ukisho nje ngo-achoose wakho mhlawumbe ngambuyisa umqondo engasuka from kuwe njengomngani wakho ekudala nibonisana nezinto ezi-wrong nezinto ezi-right khona nongakusho njengamanje kuwe ngasho ukuthi mina no-achoose manje yenze lento lena ngingisakhona ukumthemba understand kahle ngenza mthemba uthubafo akhona ni amazwi ongafisa ukwadlulisa kuye yabona ngoba ade ngimbuza ubafo wakho ukuthi ngoba ade ngimbuza ukuthi uzomthemba yini uGeli ngoba yenze lento le yabo leyo mazwi waphuma kimi usazomthemba yini uGeli nami sengibuza wena ke manje ukuthi njengomngani wakhe or lawo kade kumngani wakhe ngazi ngisaqhubana babangani kukhona mhlawumbe izinto ofuna ukumtshela zona amagama ukuthi phezulu usungaze ukhetha uGeli ngempela over i-friendship yethu yabo or something angazi awena ngambuza lo ukuthi ushuza bani uGeli nakimi or ukhetha uGeli kule relationship vele the reason bela obviously uJuzu sebekhethe the reason why bebhala lisho vele leyo it's done deal my brother sebe into eyodwa and for unyaka they've been doing it for a year now
Musa. Lo mbuzo ngobhekisile. Ngiyophinda futhi ngayo. Uyamthemba yini uGene uzomthemba yini uGene ngoba ekwazile ukushiya umngani wakho nalendlela amshiye ngayo weza kuwe. Uzomthemba nje wena ngeke akushiye njengoba eshiyelwe. Lapho usuluza girlfriend ukuze umngani. Kokubili. Sayidinga lo mngani wami ish. Ngathanda ukuthi mfethu ish amxolele nje. Kanjani? Ukuthi yabo nangalela mfethu sonke uze noxolo la wamshiya la isiphaza yabona sasala sakhuluma. Njalo nomshiyeka nje lobabili. Hayi. La ngasi nawe kodwa ubukhelese. Dale ngicela ukuthi First there's no way ukuthi ungabi careless. Impintsha yakho mfethu. Like uyachoose wakho achoose yazi ukuthi boshe intombazana wachuzayo yazi ukuthi avuzeni hayi usafe kanti lapha engekho safe khona kanti. Eshukuthi naye I contact yakho. Mengishugelo wami kuwe kushuthi mfethu akekho safe kahle mfethu. Hayi. So uba mengaphinde kushuthi inkinga yodwa ke le but mina mfethu into engayisho nje in general ukuthi le situation lenzeka la it feels so wrong. Yes thina umsebenzi wethu ukuthi silungise into ekanje but you guys really need to angakanizwa nixolisa kuyena angakanizwa nithi siyaxolisa ukuthi sikhethile nani because nalo mjito uzuyalwa kangaka it's because you guys lokhu explain into eyodwa niphinda into eyodwa but angakaxolisi mase sikhuluma eqiniso elungu mfethu ngiyaxolisa kakhulu ngixolisa ngifuna ukuthi relationship ethi ngixolisa ngaloko ukuthi ukushaya ngesitini yabona Ayish noxolo ukuthi cela uxolele bafune uxolo naye ngiyamthanda yabo eye contact leyo mfethu cela uxolele noxolo ngiyamthanda cela so Lungani. Ngixolele ne. Smile uxolele. Hayi not kanje mfethu. Excuse. Ngiyamthanda uGatlego. Hayi bo. Ngixolele. uthi kwafika uyamthanda uGatlego Afo sokwe. Ay angazi ukuthi ngithini banika ama kanje. blessings wakho Banikeza ama blessings oqala noxolo cela ibhengeli yami uqala ungajoli naye uye phambili ngawe understand nami uzonikeza ngizomthola phambili understand ngoba ujole naye iminyaka mfethu yabona do you forgive them akumara ngisamele ngicabange le ndaba le kumele ngicabanga because nami ngimangele ngobani Ngiyamthanda uGatlego. nje ngibiziwe nje ngifonelwa ngibizelwe yona mfethu ngibizelwa kanti into enje noxolo eminyaka engingaka ngijola nawe mfethu nje kanje ngenxa yesikhathi ukuthi komele sithathe show bafo ngeke lokho ukhalile ukuthi noxolo ngomajola nawe bayajola njengamanje sebeyishilo into ebefuna ukuthi bafuna ukmove on bebefuna nje ukukwazisa ukuthi makwenzeka ubabone epakile beyidlalele ungathi hayi bo umngani wami phela noxolo yabo makwenze wazi ukuthi hey makuthi babiza ngezinja uqinaze zazinja makuthi abangani bakho hey bangani bami ne-rice bebefuna nje ukwazisa lokho kuwena ukuthi ubabiza ngezinja or uyabasupport uthi kulungile bafethu ngoba umngani wami cha kulungile mngani wami qhubeka mthathe kodwa umbheke umbonise la kumele umbonise khona uma uhlaphe khona la kumele umbonise khona ngaphandle mose usenendaba ke naye kusekubaba it assures ex yami ex-friend and ex ex-friend ama ex wakho yi2 manje sokama ex wakho yi2 now u wrong mfethu akhumbule nawo exam washe exam and then Ndingaza khona ukushaya ipop utrend namhlanje yayi bizula lonto le so uyathemba ukuthi uthanda ngempela lo noma mhlawumbe ngoba upay revenge yabona ukuthi ishube ihamba manje Pay revenge. upay revenge cha ngipay revenge upay revenge bafu angipay revenge upay revenge ne Upay revenge lo muntu uzathi uyathanda lo muntu noma upay revenge umngane wakho ukuthi washaya Stina nestina nje Stina anopay Mthatha nje revenge lo bezophendula into right yena all angipay revenge ne nawe yazi ukuthi lento le besinayo between thina neso2 for one year bethi ngasukuthi ngipay revenge ingakho ngithe yabona isikhathi sesisithi if ukuthi bengifuna ukupay revenge ne
bengizoyenza lento le kodwa uqeda ukusho kulwana ukuthi No, my sister, sorry. Ngicela ukunguzwisisa. Okay, khuluma ya khuluma. uqeda ukusho manje uqeda involve indaba ye-ex should you pay revenge No, akapay revenge. Yazi why? Nginami bengitshe upay revenge but no he's not. Yazi why? Senthandane for a year. Ngeke upay revenge for unyaka wonke nomuntu oyi1. Ngeke bafu. There's no way. If ngithi ngipay revenge ngalala nawe, ngalala ngalala yenza ngayo. Ungazicabangani. Hayi but it's highly impossible. The way yaphendula ngakhona unoxolo abazali bakhe bese bengazi noxolo manje ubatshenile abazali bakho ukuthi sonenye indoda qala nje lonto nje leyo ukuthi sonenye indoda 2 years phela idlali babengazi kini bengikulanda kini ayicabanga indebe le revenge le oyichaze nje leyo bangazi kini ubachazele nawo ukuthi wena nomngani wami na noxolo benenkinga vele nobhuti wami ngawo bengayithandi kwahle lento yami nawo bhuti omdala into engishoyo ne ukuthi bekungase ukuthi ngipay revenge if kuukuthi ngipay revenge bengizoyenza njengoba yena bekayenzile angicashele kanje yabo so mina noxolo vele besihlasha vele nangamehlo uyabona nayezenzo noxolo beyasanongitshela uye nje wangenza ukuthi ngibe nemizwa yabo for yena mina bengina stress kodwa yena indlela engibone ngayo sengizizwa ngakhona sengimthandile ngoba noxolo beyasanokuthi yabona umjidama akekho asiyikhiphe out at least sekuphi so thenga noma ukudla nyana yabo siphinde sijike ngimkhaphe yabo kanjalo no angina stress bafethu ngicabanga ukuthi kuzomela ukuthi siphethe and sizozwa ukuthi ikhambani bafu istory zizwile ngithi ukuthi kwenzakalani ngithini angazi mhlawumbe sazoyicabanga ngamjida yakho siyamxolela abaxoleli okwenzakalani but then yile kade bezokutshela yona angcono masengazi yazi mana ngiyacabanga ukuthi maybe ngezandleni ezisafe because kudala ngimazwe achoose yabo mara ngithandanga lento ayenzile at all no akuna stress bafu ungayivala please my brother show hayi bafethu kulungile njengoba bazi mfethu lento engihleze ngisho nje seyishayila akayosi soyosila akayidli seyidlile udla icala hayi udla icala ngempela ke la bafu njaya sibhalelile nafika sazama ukukhuluma nani ex achoose wakho naye wabakhona uzizwa kanjani after yonke into ekhulunyile unelisekile mhlawumbe ukuthi achoose wakho grand or uzomova on ukuthi uyezwa noma angizizwa like moya wami at least udedelekile yabo ukuthi achoose wami at least sekayazi ukuthi kwenzakalani noxolo so bengafuna ukumfihlela like for isikhathi because ibhlungu lento le masoyizwe ebantwini yabo because masoyizwe ebantwini kube ngathi manje phenduka umuntu onjani yabo so like bengithi ngizomchazela ukuthi okay mina noxolo so vele relationships isine relationship kodwa nje into engenza ukuthi moya wami uphephe ube right ukuthi sengijekile vele achoose wami ukuthi okay kwenzakalani Okay mfowethu hayi no siyabonga mfowethu uthi nize la kuDiyazi siqala ngokubonga nje qala yabo ngokuthi nifike nisibhalele ukuthi sinisize mina into yami engizokubuza nombuzo usimple because ngeke siphinde sibonane for sure I don't know kodwa kusemhlabeni ukuthi mangathwa kuyenzeka uhlukane nonoxolo ubungafisa ukuthi mhlawumbe ifriendship yakho achoose wakhe iqhubeke or mhlawumbe ungafisa ukuthi ifriendship yakho nobafu iqhubeke khona ngiyafisa ukuthi nje ubafu angixolele yabo friendship yethu iqhubeke ngoba ubafu vele kusasempintsha yami yabo sisempintsha yami noma sesingasablame like gaseliwa sekamuvele samuye kodwa nje noma zwakala ekasi nje abe impintsha egreen yabo sibe ndawonye siphile njengoba besiphile yabo singacatshaniswa umuntu kodwa unoxolo ngizithandele bafethu
No stress nyami siyabonga. Okay, thank you. My sister, Nxolo. Balelile ne out yakho nafika sakhuluma yafika ex boyfriend yakho sakhuluma ukuzwela konke okukhulunyiwe mina nje umbuzo engawubuza wona ukuthi njoba I current boyfriend yakho uyizwile ukuthi enake ikhulume ngokuthi I ex boyfriend yakho yamshaya ngesitini so kwazokala sengathi mhlawumbe ingakho namanje naye eshaya imngane wakhe ngesitini kulokho mhlawumbe ungaphawula uthini kusakunika ugqozi lokuqhubeka naye umthembu ukuthi nothanda ngempela noma mhlawumbe ukunika imicabango eminingi empeleni ngizoqhubeka naye okay ngiyamthanda ngizoqhubeka naye okay ngikhululeke kakhulu ke futhi manje ukuthi sikwazi ukumbiza longane samtshela ukuthi kenzakalani ngiyazi ukuthi usakwatile athi ngiyathemba ukuthi makhamba isikhathi abe right yeah eish Hey, mina ngiyezwa bafo umbuzo that's a valid question but my sister ne angazi mina ukuthi ngayibuza kanjani without sounding offensive yabo ungathi ngiyakofenda ngifuna ukuoffenda because ngiyazi mhlawumbe ngagcina isikoffend into engifuna ukuyibuza but akwesithi ke my brother lo othandana naye manje uyaqala udlala amadayisi or udlala amadayisi naye mhlawumbe secret uzomyeka ngeke umyeke so kahle kahle ubuso ungamthandi lo mshita bungasamthandi ubuso ungasamthandi okay fair enough siyabonga no wakhuleka my sister dog lama dog bakushaya ngestina nje bana kenzeke emhlabeni plaza wachuzo wakho so nje yami basibhalelile thina umsebenzi wethu ukuthi sinimeme sinhlanganise nikhulume and then ukuthi uyayiaccepta noma uyayiaccept asihlangane ke thina nale yazi ngene yini ngabangani niyaze nihlangana lapha nihlangana khona so usungasichazela njani ukuthi uyithathe kanjani uzoyithatha kanjani ukuhamba kwesikhathi uzoyiaccept uzoqhubeka uzwana nomngane wakho uzokwenza kanjani engawusho ukuthi vele inhliziyo yami isabhlungu kwamanje abuye ibhlungu kakhulu ibhlungu inhliziyo yami mara yona ngathana ukuthi ngoba yena sekhonile vele ukuthi enze lento le yabonise vele ukuthi azeni uyamthatha ugele nakhona vele ukuxola kancane because ukhonile ukuziveza vele abhalela ishow so ubuzo sethana enye indlela ifuthi awuyitholele ngizitholele if ngizitholele mina ayish ukuzosebenza ngenye indlela ukuzoba enye indlela enkulu kakhulu so accept I think umbuzo valid I think uba fanga naye umbuzo ngingambuza wona serious there's nothing the only thing nje ngamtshela wona ukuthi vetha qina sotsha into ekanje ezenzeka emhlabeni impilo umhlaba esiphila kuwo awunaphethini uyabo so nje namfowethu uxola umove forward upusha impilo uyihaslishele yabo ufocus kuwena as a person so ibhengelo uhamba nalo vele ayihamba nayo yonika omunye angazi nayo shusele ibhengela leli uzofika emshadweni nayo hayi cha ukudla nayo okuhlwana nayo cha umuntu hayi mina kumele ngilenze leli bhengela ngizolenza leli bhengele na siyabonga njaya siyabonga sure nganomzuzu ngoba nazi ke bafethu istina lesi useyishayela akayusi kade soyisila akayidle useyidlile udle qala udle case mntanami hayi case yabona ke le John Foster Street John ubona bese benqamla nabo sebhekwe John Foster John Foster yeah hayi bafethu hayi injalo nje bafethu nilibonile ke istory nani nizokhomenta nisho ngendlela nisho ngayo ungasibhalela and then sikwazi ukuthi simDVD indaba yini icace yazo izwe lonke kuthi noma sekwenzeka elishaya ipark ngamatshe kube ukuthi vele nani mtshelile yeah sesingamvulela necala ngenhliziyo emhlophe yeah bafethu ngaphandle kwalokho akukho kunye silindele ama-email wenu sikhona singangani sosebenza sozulu nazonke take us home please